I pozdrav ljudi, dobrodošli u Boston Gamer. Danas ćemo nastaviti sa preživljavanjem. Kao što znate, ovdje je pukao creeper na samom završetku epizode. Pa hajde da počnemo. Izgubit ćemo ovo malo ugljena ovdje što ima. Tamo da nam pukne kramp. Ne možemo ga dopiti. Ajde da se mi vratimo do našeg skrovišta. Ovdje ćemo proširiti. Ali kao što znate, u prošloj epizodi, ako ste gledali, tamo je voda. Nam je tamo dijelo. Pa ne znam kako ćemo tamo da uspijemo se graditi. Da, ovdje ima vode. Kako smo baš na nezgodnom mjestu. Znači, ićemo samo nikako dalje. Zapravo bi bilo dovoljno. Napravit ću jedan i napravit ću jedan hole. Ja mislim da se tako izgovara. Sada idem po ovu pećnicu i ovu. To će to biti. Sada ja bi napravio chest. To je to. Sada ja bi evo odakle je voda. Evo dakle, znači odlučio sam da ćemo u ovoj epizodi raditi rudnik. Tako, hajde da počnemo. Prvo sebi da napravim stone pickaxe. Ja sam i zaboravio gdje mi je crafting table. Pickaxe. I imamo za cijelu epizodu. Dakle, napravit ćemo ovdje rudnik. Ja mislim da bi ispalo dobro. I pukao nam je kramp. Dobro što sam se ja spremio. Pa već je mrak. Dakle, u ovoj epizodi ćemo samo da pravimo rudnik. Prespavali smo. Dakle, kao što sam rekao, u ovoj epizodi samo ćemo da gradimo rudnik. I možda još stignemo nešto da uradimo.
Dakle, idemo. Ovo sve ostalo je dole zemlja. Da uzmemo šoval, bit će nam lakše. Da iskopamo ovo kamenje. Ja bi otišao bazu Storage. Što me boli grlo. Uzet ćemo torč. Možda imam čak i... Ne, nemam. Ostavio sam nekoliko ivana. Evo ga. Šta imamo? Cobblestone. Malo i previše. Šta mislite da ovdje počnemo u stranu? Da, ovdje ćemo u stranu. U idućoj epizodi ovo ćemo samo usavršiti. To neće biti dugo. Postaviti baklje. I to. U rudniku smo završili. Sada možemo izaći vani. Za sljedeću epizodu sam mislio Lucky Block igrati, ali ne znam, bili. Vi mi recite, staće stik. Hajdemo po hranu. Izvinjavam se što ovo čujete, ali to je meni na phonu. Pa imamo nešto hrane. Hajde da ubijemo ove dvije ovčice. Što me zadaš? Imamo kožu, jednu. Izgleda da će nam još malo poganti ovaj pikeks.
to. Pa da ispečemo svo ovo meso. I to bilo dobro. Ja trošim ovo drvo i mama ovo uglja. Nisam niti vidio ugalj. Ajde da idemo dok se ispeče na meso, idemo u naš rudnik. Meso je gotovo. Ajde da jedemo. I to bi bilo to što se tiče ove epizode. Ako vam se svidjelo, ostavite like, subscribe, share i vidimo se do sljedećeg klipa.